jangan nangis. Ini kakak kasih permen. Yummy. Ondel-ondel lapar. Ya udah. Nih, makan dulu. Haus nih. Wow. Yummy. Wah, ondel-ondel sudah kenyang. Ayo nyanyi lagi. Ondel-ondel disuntik vaksin dulu ya. Nggak usah takut. Nggak sakit kok. Nggak sakit kan? Wah, ondel-ondel hebat. Ini kakak kasih permen. Wow. Yummy. Hi. Haus nih. Wow.